Aramutse neza bakunzi bacu basheni umucyo hambo turabakiriye kandi turabahumuriza ababa barwaye ababa baramutse bumva batameze neza bamaze iminsi bari mu mubabaro ni muhumure Imana irabakunda nkuko bisanzwe aha ni ku mucyo hambo tubagezaho inkuru zitandukanye uyu munsi tugiye kubagezaho inkuru nakwita icyo AFCM 23 yatangaje ivuga ishinja leta yabo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi nibyo tuza kugarukaho mu nkuru yacu, ariko mbere yuko twinjira mu nkuru nyirizina niba uri mushyashya turakwakiriye, kandi nawe nshuti yacu usanzwe udukurikira nawe turakwakiriye. Wakanda subscribe niba ari ubwa mbere ukiyandikisha, nanone ugakora like, share, commentaire yawe irakenewe ndetse ku buryo bukomeye. Niba igiciro rero kwifatanya natwe kuyisheni yacu mucyo hambo. Nkuko bisanzwe turi ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa mbere, turacyari mu ntangiriro z'umwaka 2026. Uyu ni umwaka rero mwiza, ni umwaka tuzakomeza kugenda tubonamo umugisha w'Imana. By'umwihariko aha ku mucyo hambo tuzakomeza kugenda tubagezaho amakuru adashidikanwaho, ari amakuru yizewe ugomba kuba wizeye kuko aba yaturutse ahantu nanone hizewe, atanzwe nanone n'abantu bizewe. Rero uyu munsi nkuko nari mbibabwiye tugiye kubagezaho iyo nkuru mu buryo burambuye, icyo M23 AFC yatangaje yavuze ku bigendanye n'intambara iri kubera hariya mu gihugu cyabo cya Kongo. Ugiye kumenya rero nibiki yavuze. Bakunzi bacu murakaza neza kuri iyi nkuru yehariye. Uyu munsi turagaruka ku itangazo rikomeye ryashyizwe hanze n'ihuriro rya AFCM 23 rishinja ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC gukora no gutegura ibikorwa bya jenoside mu burasirazuba bw'igihugu. Ni amagambo akomeye ashingiye ku byabereye mu mujyi nka Uvira, Makabora, Kamanyora, Ruvungi na Sange, aho bivuga ko abasivile bakomeje kwishwa, gukomerezwa no guhunga. AFC M23 ishinja Kinshasa mu itangazo ryayo ryo kuwa 2 Mutarama 2026. AFC M23 ivuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa bukoresha ingabo za leta mu bice bituwe cyane n'abaturage, bukabigira uburyo bwo gutera ubwoba, gutatanya abaturage no guteza imvururu, bukica abasivile mu buryo buhoraho, by'umwihariko mu bice byo mu burasirazuba. AFC M23 ivuga ko ibi bikorwa bigamije kugira ngo abaturage gutera abaturage ubwoba no guca intege abavuga ibibazo byabo. Ibyabereye Uvira na Makabora, AFC M23 yagaragaje ko mu mijyi ya Uvira na Makabora ingabo za leta zakoze ibikorwa by'urugomo bikomeye. Abagore baravugwa mu bibasiwe, habaye ubujura bukorwa kenshi. Abaturage bavuga ko basigaye babayeho mu bwoba bukabije. Ihuriro rivuga ko ibi ari ibimenyetso by'uko hari politiki yo gutesha abaturage agaciro, kubahohotera no kubica. Byabereye Kamanyora, abapfuye n'abakomeretse. Mu mujyi wa Kamanyora, AFC M23 ivuga ko abantu 8 bapfuye, abandi 55 barakomereka bitewe n'ibitero by'ingabo za leta mu bice bituwe cyane. Ibi byatumye benshi mu baturage bahunga, abandi babura aho bagana.
byabaye mu myigaragambyo ya Uvira ku itariki ya 22 Ukuboza 2025 mu mujyi wa Uvira. Abaturage bakoze imyigaragambyo y'amahoro basaba ko ubuzima bwabo burindwa, ariko AFC M23 ivuga ko ingabo za leta zakoresheje intwaro zikomeye. Abigaragambyaga baratatanywa mu buryo bukabije. Ibi byashyize ubuzima bw'abasivile mu kaga gakomeye. Bivugwa ko byari uguhonyora uburenganzira bwabo bw'ibanze. Icyavuzwe na Visi Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru Manzi Wili yavuze ko abasivile bakomeje kwicwa kandi ari bo Perezida Tshisekedi yiyemeje kurengera. Yongeyeho ko amafaranga menshi leta yashyira muri drone z'intambara aho kuyakoresha mu gufasha abaturage bari mu kaga. Yavuze ko abaturage bo mu burasirazuba bazakomeza kurwanya ubutegetsi babona ko bubahohotera. Amasezerano y'amahame mpuzamahanga. AFC M23 ivuga ko ubutegetsi bwa RDC burimo kwica amasezerano y'agahenge, bukora ibyaha by'urwango n'iyicarubozo rishingiye ku moko, kandi ibi binyuranyije n'amahame mpuzamahanga yo kurwanya jenoside yemejwe mu 1948. Ihuriro rigaragaza ko hari ibimenyetso by'uko abatutsi bo muri RDC mu bibasirwa cyane. Kwamagana imvugo z'urwango. AFC M23 yanamaganye amagambo yavuzwe na General Major Sylvain Ekenge na Minister Patrick Muyaya, ivuga ko imvugo zabo zituma urwango rukwirakwira bigashyira abaturage mu kaga kurushaho. AFC ivuga ko iri ku ruhande rw'abaturage batotezwa, ko izakomeza kurengera ubuzima, icyubahiro n'uburenganzira bwabo, kandi igasaba ko amahanga adakomeza kurebera ibyo bibazo. Ni inkuru ikomeye ikomeje gutuma isi yose yitegereza ibiri kubera mu burasirazuba bwa RDC. Iyi ni inkuru ikomeye, ni inkuru AFC M23 itabaza n'amahanga, ariko nanone ikiyemeza gukomeza kurinda abaturage. Niko AFC iri huriro rivuga ko izakomeza kurinda abaturage mu buryo bukomeye. Abaturage batotezwa, izakomeza kurengera ubuzima bwabo no guha icyubahiro n'uburenganzira, no kubaha icyubahiro n'uburenganzira bwayo. Ariko isoje ivuga ngo irasaba amahanga gukomeza kutarebera ibingibi byose biri kugenda bibera hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Ni uko bimeze. Amakuru yacu ko tugenda tuyabona, tuzakomeza kugenda tuyabagezaho, kandi tubibutse abibagiwe kwiyandikisha mukanda subscribe ari ubwa mbere muyikande, hanyuma nanone ukande like, share, commentaire yawe irakenewe. Kandi nanone niba waramaze gukanda subscribe ntabwo usabwa kuyikanda bwa kabiri, ariko ushobora kuba utarigeze wiyandikisha ufungura inzogera, ukanda ku nzogera ifunze ahandi igafunguka, uhita kubiba notification, hanyuma igihe dushyizeho video cyose ukayibona mu ba mbere. Rero amakuru yacu nakagaruka aha, yari ku Mucyo Hambo. Aya makuru tuyakesha ikinyamakuru igihe.com. Shalom shalom.